bor kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka ba Kham scam, Kham state, Kham clan, bat baduna bam umpnya. Sedang ya tama. Dan sedang ya tama dai. Ngiling melaban penggon. Ya ka Phlim kasi belajar kerteng Sianti on supply pet bah hakar puai terik unai wek arjapsan ha Bijou sinema Shillong kan ye ka deiru ka Phlim ka baningkong belasna do ba don bor lang shabong badikong asha miris imyong ka badon ka khana shapang ka jingdong jingman ha ka lang ka salang kani ka Phlim ka long ru ka Kham Pher na ki we pat ki Phlim kasi bat ki nok shnai kini ka Phlim ki khot bat wer ya phi ban Sakhi hi dalaki jong ki khmat Remy She's berkata kecik kada shisha kata love is blind mo. Waradangi igi kamat ruin ray. Ngim yu ipat ya kada onur kebadan sipo jo ubriu na kabriu. Ni shishan ya be kita ki bangi i. Belai pilang kita apa pidang kespa. Marsya bagi briu. Kencu ni pila nikin pejabur mi pi. Ada mesti memlai itu yang ah. Ngadan ubriu balaban. Jabur tek. Gano ya nu. Ah, kepesya tu pihak berkat. Oh ya. Okay, inside call. Today kadang kelab benda ke cicak pejam kelab man. To na Yesus isu sekin Christian be ini apsu berkat tanda kena kes. Ban saya berkat sebentar ipisi. Yo di badan marai dah sir. Sorry sir. Me what one balan start rohani. Thile no. Let keluar siang. Yo dan kibriu kibrai. Ya kalau ikun jome. Yo ngan le imanga. Pikiran jat tu kata. Orang lupa ini. Wajib sedang ya tama. Dan sedang ya tama dai. Ngiling melaban penggon. Le ke badon kam. Register kes ikan ikan mediam. Ngin hap hale postmortem kena mangilap hakan ukor ukor usap ni. Le you ngah pikir mina. Ya le berni setana hidup kam kini kini. Ya uni upre upala not ban siam kat ya kamen siam kipala. Susan along cincin em ne. Dah kalau karai gin siap. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshan ya naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phuwe iwe kam de ka ba phinyo ka license Pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers Pila ban letbed siya ka office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra siya pi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.